भी फिलोसफी का कोर्सेज लेता था, खुशी नहीं मिलेगी। अमृत तोय तिलंगई देवता vai asura tanahin philosophy vai feel khayo chini je experience je spirituality ni irobo kabang gyan develop ongkoi thango Khulum ka jotona welcome back to my channel kam kurung de chirok ambo gamshe so tini kok sanai life of meaning তারপরে philosophy না লাগে life ni philosophy ni লাগে কিসা কক সানা ইরা কিছা খাই এড্রনাই ইন্ডিয়া গো যে বাবা কাইসা viral মানে আবে সিং হেনাই সো বিনি লাগে বায়ান কিছা খাই ইরা কক সানা मैं तो बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी? हाँ। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से वो किया विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब डिजाइन, फोटोग्राफी आप वाला काम, मीडिया वाला। तो तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी का कोर्सेज लेता था। व्हाट इज लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको। तो जैसे वहाँ पे ऐसा यार ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों का बहुत पैसा, खुश तो नहीं है ये। उस टाइम पे बहुत क्रेज है ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज जिस चीज को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज्यादा रह पाओगे। तो फिर मैं ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डिजाइन, मार्केटिंग इसी उसमें काम किया बहुत। और उससे भी मन भर गया, जैसे आपको भी समझ में आता होगा कि शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ कितना मजा आएगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऐसे बोरियत सी हो जाती है यार, वही चीज तो कर रहे हैं बार बार। तो फिर वो होगी तो फिर तुमको लगा कि यार ये तो जवाब नहीं है। तो ऐसे तो जवाब ढूंढते जाओगे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, तो आखिर में जाके तुम यहीं पे आ जाओगे। Chini borongni life ongkade emon je gambai jayabai so omni bagai gambo tungnai jayabo tungnai chini laigo ang bi honors complete khaijao philosophy subject na lagoi honors rangamatiyo so ang ko philosophy subject no ang mo birat gamon jao aro ang sukjora study khayoi ani experience khaika bori ja sika ba life ni tabo sukjora ani asok boyoso ang ja sika so omno lagay kisa kayang an experience ni lagay kisang share kay neble so tapok sano tanahin philosophy so philosophy yung ka omo chini life ni chung omono nunggoy phoman nungya phoman especially jibono chung nunggoy mania chung omono bakhabai feel khayo chini je experience chini je spirituality dong so omo jibon jogor bostu bastob jogor parthiv jogor mane churuk milayoi omono hina philosophy tabuk chung je life dayo tungdok chini ei life dayo chung tabuk chini mind busuk jara thangdok chini chinta chini bibek chini gyan buddhi omo busuk jara thangdok omo bai chung busuk jara chini kormono chung সম্পাদন খাইদক so omorong na hina philosophy মহাকুম্ভ বছর বছর পরে সে tabuk মহাকুম্ভ মেলাঙ্গো maybe 12 years after 12 years je por omo phayo Noka sakatoy omrito toy tilanggoy thangmani otoyno seilai lekha devota vai অসুরক ছেলে লয় এক পর্যায়ে বনিমুইতে যুদ্ধ চলে খা দাঙ্গাম খা হাকি উল্টে অতয় কালাইকা চাত্তা জাগাওয়া হুজিয়ান হারিদুয়ার নাসিক প্রয়াগরাজ আপনি জরালিসিমি কুম্ভ মেলা বসে যে মাতাইনি ভক্তি যে ও জাগাও থাঙ্গয় পাপ মুজো নংলা তৈ হিনয় দুঃখ কষ্ট চুরো অমল অরফ হায়য় ভক্তি খাই পাইদক বুজিয়মনো নংখা অমনো অমংখাদে অমনো হিন প্রত্যক্ষ তব কক্সানা পরক্ষ পরক্ষংখা অম সুব প্রত্যক্ষনলাই নুনাইব মকলবাই পরক্ষংখা বিসিংনি chini bisingni omno khai chung nongbolak omno feel khai manuib aro chini mind dayo phayoi chung omno yakshi yagra ul phaising khayoi onoi pai khai
chini je mind chini je feel obna aro o jaga ni kisa lano o jaga ni kisa laba obna jona khai pai khai aro obna bakhata yo toyo aro mama chobo so obna hina porokho aro kaisa kok saja so ang obna bo gang jaga bo philosophy life of meaning bo sini mojo bo engineer life bo khayo job khayo bo kabang ma sai thamano job khayo daily thango kam khayo mai khosa jago ma jaya khayo thango kam heke aro phayo omose bo je khaido bo je bini study level bini engineer omna kichhan boroi tabo bo life of experience lado bo philosophy meaning batabo sini bago mangkha je actually chini life thayo chung je chung eto busy tung work khayo hard work khayo ni baire bo kichha aro thangoi ni life no experience khaitai IIT deni engineer complete khaika tarpore bo bini passion ni bo lama hemoi thango 3 idiots nayoi bo travel photographer umi mujomani binir je wisdom je chawa pawa ichha je feelings phaika bo arai khai o jinis no feel khaini mujo bo amna khaika bo buruk je asok sadhu sannyasi ro tini like mahakumbh mela onka ororogo je sadhu sannyasi ro phai sacrifice khai mentality no je sacrifice ro do je bhakti khaido je dhyan khaido matani iro rodok o feel no bo mani mujo so feel khaini mujo experience khaini mujo mind subconscious mind omo busuk level jara thangdo no mind to so no bo feel khaini bawai mahakumbh mela jaga phayoi bomno feel khaido dhyan khaido chini ma phatungo chini nai okora gurujan bhakti jan bo tongo iribo kabang gyan develop ongkoi thango usni mote omnai ani live mama bai ani equation no example rogai sana kabang omte hai aro ko men nong ko mama bai ani bo family ro ko omte bok okra fle tai bolo omoya je bobo bul khaya hina bongni ko bo bul ongo bobo bul ko sago bobo chuna understanding khaya bongni oro je mind chole tongo je bo okra boro bongle kuno bul khaimiya boni kuno korse bul oya ebo phayoi omte kosol are khai experience ro lama khai nini life ni bai se gam nai hobo tungnani janani future na yo tini family bai tini chepashe buro bai kok sakai bu mentality support khai kok satai pare khai tung thai cha thai omno let go khai tai korai no khai no mojo khai gam donggo hinkai experience mana oro kuno boji khai tuk tabo sadu ungo khai taposa diang phento na bo kaisani khoti khai phaijak na kaisani khoti onai bam bo bini experience ni ba oise bo khayo meaning of life sini ba oise bo khaito no khai bo kaisani khoti ongla kaisani hami ongla chaya ongla omno khai nung se khaito nang abuna experience la omni ni ba gam khai nang khai that's it abo question amo supai mano kai lekha pora khaya bate aso engineer aso doctor poriya aso lekha pora study khaya bade are khai sadhu khai tung khai bo to pasa dian khai tung khai bo to iskai gam khamang hinai no chini life dayo study very important study khaini nangnai jodi study khaya hinkai ni tini skills kre hinkai no chobo phayoi no rang 10,000 taka kamai nani busuk difficult on skills tungni nango वीडियो लंबा हो जाएगा फिर वीडियो एडिट करने में तकलीफ हो जाएगा इसलिए अपना वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए मेरा प्यार बाय बाय